Akashvani Aizawl ani Chanchinthar Achhiar Turadi Leremra Tizote Chief Minister Pulal du Oman Rihlawa Wang Liam Tuar de Chomdol an ngai poimo thu soin an ezona thlenga ngai sakchin an nieti tun naya school pakhata zelai no pangti du da tu azir pui mi pali zinga kumtling lo pathum le kumtling to pakhatte chu danangin an chung thu ngai to ani lerem siaminu pilalzar moin afanu lerem siamin arjuna award dong tura thlanani na a munshang shanga longpui tu an nei chu an ngai lu takzet ati Vice President CP Radhakrishna chuan India ram namzia rang le nun phung te churam le namphwar nge tu poimo tak ani ati Chief Minister Pulal du Oman Rihlawa Wang Liam Tuar de Chomdol an ngai poimo thu soin an ezona thlenga ngai sakchin an nieti nimin chongchai Bethel Camping Center Sokortui chuna bana ke hand holding scheme manga camping center sak jesai ruma honna he thu hi soya Pulal du Oma chuan Rihlaw daw an ngai poimo awangin hulhiap short stay center dinanieti a Mizo somkua pahni te hnena kuthem thiam kong ezona turzeti na pek an niti in mi somni pakhat te hnena bana kai hand holding scheme kaltlangin ezona bulchan na pek an nieti bok Chief Minister chuan lungin tang zinga zazela somkua paria chu drugs le akai hnoya wanga tang an nieti a rilhau ngai te chu enkol na hmuna changa an chwa hnuwa ezona mumal nei lo chuan tluk na ngai an tluk non fo china wangin thiam thil zeti chinan nieti a kaushan ne tlom ngai pol nen changrua le ruihlo do konga mitin thlopna an mamo thu soi Chief Minister na honje sai room hi juni somni pathuma sakchan ni in August ni sompanga khan sakzo ani a chengnoi sompali singa sangriat sen ani Tourism Minister Pulal Nginglawa Mar chuan Mizoram tlo tu khwaljin an pung chhozel ti soin tourism chu Mizoram sum hai lu na hnar thatak ani chhome kaneti multipurpose hall berotlanga development of Berot Tourist Resort Project Nwaya Khwalbuk Sakthara Onna he thu hi Minister chuan asoya Pulal Nginglawa Mar chuan Mizoram namdang khwaljin ta na tlo manhla tam taka omto a tunhaya khwaljin pung chhomek chu Mizoram ta na sum hai lu na thatak ani atibok Minister chuan kumsangni somni pali changa kumsangni somni panga ayin kumsangni somni panga changa kumsangni somni paruk inkara Mizoram tlo tu khwaljin nuai li chuangin an pungti soin rampo na changa local chu kumhasa ayin sangko chuangin an punga ni ti a tourism sector chumi tam taktan ezone siam sak thei tu ani awangin sarkar le mi pui chandral angai ti in ramhaso na tura thei top chwa achul thu soi Development of Berot Tourist Resort Project atan hian cheng noi zaruk le paruk sen ani a khwaljin te thlenna tur khwalbuk panga hon thar ni in khwaljin te ta na nuam thei angber tura cheimoi ani tun naya school pakhata zirlai no pangti du da tu azir pui mi pali zinga kumtling lo pathum le kumtling to pakhati chu danangin an chung thungai to ani Mizoram State Commission for Protection of Child Rights MSCPCR thu chwa tarlan danin District Child Protection Unit DCPU Aizawl District dane thu peken ko tu le police baka school managing board committee te malak na chu fak omati thu soin zirlai pui ti du da tu te chu an chung thu ngai to ani don ti asoi MSCPCR chuan mual chham nor tlei rol Ashram din pui twal thina chungchanga amo phur tu ni ngai deng ming liana kumsom ni le lel ne kima kumsom thum pali mual chham nor khwa police ten an man chulom oman ti thu soin an phutok shemna an tu ngei theinan MSCPCR chuan in enjoi zel don ti an soi MSCPCR chuan danin no pangte digna le chanwo ahum hal rwalin dan ne na inrem lova che no pangte chunga po dan anga malak chin ani tur thu an soya no pangte chuan digna le chanwo an nei rwalin mo phurna po an nei ve ti an soibok ani National Highway 02 Inspection Team te chuan nimin khan keichum le khumtung inkar kong chhia thom thatmek endikin tundin hmuna du thu sam che alani ri lauma se acha thokata an shia thu an soi se chip DC ro man na a fe chhuak te hian fur ro tui tlak lai ani awangin kong chuni khathil thuwa chele mei the ani awangin ni tin siam thatna kalpui reng turin contractor de chu an cha a khotlang shwai tu te le tlom ngai po le press meet nen an vil reng don ti soin in thla da lova thei top chwa turin an cha ani
Lerem siaminu pilazar moin afanu lerem siamin Arjuna award dong tura thanan ni na mun shang changa lompui tu an nei chu an ngai tu takzeti soin an phula umal somna anin ti Akashvani palai nin an inkom na he thui soin pilazar moi chu lerem siamin Arjuna award andona wanga lompui tu tam tak anei chu an chungkwa an lom takzetati a ama ngei puin abe se phak lo choi moina ro pui ani thu soin pathian mal somna ni ti a akhel pui te le an coach te zongzongin an du sakna awanga than chwa ani thu soin an chungkwain an lom takzet ti asoi ani Minister te poin hanron post choi me te hi antiamin thil thin ani chu phone call ni lawin hei phone atang hin hei Facebook ate Instagram ate hin anron soina sani chunron post choi choya arau pui hi katia ka lo mi hete min lom pui tu jong he an ping kimin ka helo mi pui ti me yang Mizoram mi pui le Mizoram pia mundanga mi min lom pui tu jong chung hin lom thu ka sai kalom luto kanin chunga hin Lerem siaminu chuan tun main hockey game omzia shingai lo ti soin afanu ina tui ema wangin kumsom pakhat ani lain lerem siami chu Aizawl hockey academy ya anda ti asoya hetianga alo chor chwa chu an be sei lo ti soin pathian mal somna an don chu an lom takzet ani ti a Mizo mi pui le mun shanga ama lom pui tu thuziak le chongkam de chu an ngai hlu takzet ti an soi ani lerem siami te u naw hi pariat an ni a lerem siami hian u pali le naw pathum ania an u naw hi mi pa pahni le meiche paruk an ni Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puanani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ati Chanchinthar hi ngai thak le chiar theya da ani voi in chunu dar ni le chanvia Chanchinthar puan le ani ang Nimin Khan Awaireng te police check gate police duty te chuan asama changa Aizawl lampan tur truck pakhat achangin zukhe sizani somsari pali liter sang ni zasari somruk pathum anman hengzu anman ti hi sabzu tam tham tak le beer te anni a twal chung shalna achanga chutin chengnoi som pakhat sang khajali somruk pahni man hu vel ani Awaireng te police ti hian motor khaltu le anei tu ni bok Anowar Hussein Tapadar kumsom thum pathum kachar asam mi chu manni in Awaireng te police station at Thubuai Siam Sak ani Vice President CP Radhakrishnan chuan India ram namzia rang le nun phung te chu ram le namphuar nge tu poimo tak ani ti he thu hi New Delhi a antar Shridei Connect Malhara manpuina suin chalai ti abikin Gen Z te chu ram siam chana le ti chakonga do theina le mo phuina nei chunga malatura cha in ram hathlir poimo tak ani thu soi Vice President chuan India ram namhla le rimoi te chu kumtam tak nuwa po ngai hlut alani rengani ti a rimoi chu nam shang te khom tu poimo takani awangin mitin ban pha ka buat se apoimo hle ni ti Defense Minister Rajnath Singh an remna le moana ken ko chu India ram nun phung ani thu soi he thu hi New Delhi a thu soina Defense Minister Rajnath Singh hian soin India ram nun phung chu tharum tho lawa remna le moana ken ko ani ti a tharum tho lo na chu chak lo na anga ngai turani lauti in theitop an chwa zel don ani ati Defense Minister Rajnath Singh chuan ramza omna le himna von him chu sarkar mo phurna poimo tak ani thu soin sarkar lai puipon remna le moana ken ko konga theitop a chwa thu asoibok Chanchinthar ti top mai in atlang pui Chief Minister Pulal du oman ru hlawa wanga hliam tuar de chomdol an ngai poimo thu soin an ezona thenga ngai sakchinan ni ti tunhaya school pakhata zelaino pangti do da tu azir pui mi pali zinga kumtling lau pathum le kumtling to pakhati chudanangin an chung thu ngai to ani lerem siaminu pilazar moin afanu lerem siamin Arjuna award dong tura thlan ani na a munshang shanga lompui tu an nei chu an chungkwain an ngai hlu takzet ati Chief Minister CP Radhakrishnan an India ram namzia rang le nun phung te chu ram le namphuar nge tu poimo tak ani ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani